Namhlanje ke indabeni zebhola ngiphathele ke indaba ezithinta zama-transfer, indaba ke nje ozoyithokozela. Hlala nami ke nje mbukeli ngikuzele nazo. Ngiphethe ke la indaba ke ezithinta zama-transfer. Ngizoqala ngendaba ke ethinta iRichards Bay FC. Kunendaba ke la ivelayo ukuthi ke iRichards Bay FC izimisele ngokuthi ke isayine lapha uKhabadino Hango. Umhango ishile ke lapha eMarumo Gallantsi and ama reports aveza khona ukuthi ke Richards Bay izimisele ngokuthi ke imsayine and ke into eziningi bese ixoxiwe between yena kumhango nayo ke Richards Bay. And okunye ke abaphinde bakuveza la baveza ukuthi ke Richards Bay izimisele ngokuthi ke isayine lapha eMidfielder uLindo Kuhle Mutshali. Baveza ukuthi ke naye ke ingxoxo bese beyiqalile and ke futhi seyisemaphethelweni. Ngidlule ngelapha kwindaba ke thinta umdlali okade ke dlalela iCape Town Spurs yena ke uAsanele Velebayi. uAsanele Velebayi uyi-free agent ke njengamanje ngenxa ke ukuthi ke iCape Town Spurs ithole ke relegation lapha kwiMotsepe Foundation Championship. Kunama-updates ke lambukeli avezwe i-transfer market ngaye ke lapha uAsanele Velebayi and siyazi ukuthi ke uAsanele Velebayi ebeyi-target iKaizer Chiefs kusukela kudala kade kaMakhosi emfuna kodwa engakhona ukuthi emthole. So i-transfer market iveza ukuthi ke iStellenbosch sifuna ke ukusayina yena ke uAsanele Velebayi. Bathi ke Stellenbosch bese siqalile ke ingxoxo nayo ke lapha iagent yakhe yena kuAsanele Velebayi. Yona ke lawambukela ama-updates amasha athinta yena kuAsanele Velebayi njengoba sazi ukuthi ke namakhosi ebemfuna kodwa okwamanje since ke uAsanele Velebayi ebe-free agent ayikho ke into ke bisavelile ngayo ke Kaizer Chiefs ekhombisa ukuthi ke basamfuna. Kodwa ke makhamba isikhathi mbukeli ngiyobuya ngizoku-update kodaba lakhe ke uAsanele Velebayi. Cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.